Dobrodošli u Antinu garažu, 30 kvadrata alata. Danas je na meniju 7 sljedova Boscha, pa dobar vam tek. Šta je ovo? Ovo izgleda kao da mi se u gepeku nešto zaplelo za alat. Kao da je ovo alat, a ovo je nešto stalak za kameru. Džezva. Džezva mi se zaplela za alat u gepeku jer je nered. Tako ovaj alat izgleda. Jel znate šta je to? Ako ne znate, onda ostanite s nama da saznate. A ako znate šta je ovo, isto ostanite s nama jer to znači da ste jedan ozbiljan električar. Evo našeg Frankensteina, sina alata i džezve, koji uistinu ima i snagu ko nekakav Frankenstein, a jednu jedinu namjenu. Bušenje rupa. Naravno, kad ga budete googlali poslije ove emisije, nećete upisati Bosch Frankenstein, upisat ćete Bosch Professional GLH 18V-60. To je mikrofon u Antina garaži. Dajte mi dva vaka i Antina garaža se pretvara u podcast. Dakle, akumulatorski, hidraulički bušač rupa. Naš Franky, dakle, ima jednu jedinu namjenu, ali nju radi najbolje na svijetu. Buši rupe u plastici i limu debljine do 3 mm. Koriste ga, naravno, električari jer je uredan i ne ostavlja one male piljke po rubu. Bilo kojom ručnom tehnikom da bušiš rupu, ostavit će ti male piljke, on neće. Dakle, ostavlja rez savršenim, što znači da ti nećeš imati rez na ruci. Interval održavanja je dvostruko bolji, odnosno rijeđi od specijaliziranih brendova za elektriku, te čak četverostruko od generalista, odnosno onih brendova koji proizvode sve žive alate. Glavna prednost je ova glava koja se okreće za 360 stupnjeva i omogućuje našem električaru fleksibilan rad u uskim prostorima, što većina konkurenata nema. Ok, izbušili smo rupu, šta ćemo sad? Sad treba prisići kabel koji ćemo gurniti kroz tu rupu. A kako je najlakše prisići kabel? Pa slučajno, u zidu, dok pokušavamo obisiti ogledalo. A za svako željeno rezanje kabela treba na novo, na njemačko-hrvatskom poznato kao cvikcange. Pa ajmo probati, vidit ćemo dokle ćemo doći. Ovo je 3 puta kvadrat i po, kabel koji se koristi za rasvjetu. 3 puta 2,5, manje više sve kućne instalacije su napravljene od ovog kabla. Sad već na debljima, može se, 5 puta 1,5 i 5 puta 2,5 za trofaznu struju. Sve ove sive smo porazili. Ovo je 5 puta 6 kvadrata, a naše cvikcange ne mogu toliko ni ziniti, a kamoli prisići. Možda bi se moglo da ga grickamo 15 minuta, vjerojatno bi ga prisikli. Tako da ovdje morate prioniti flekserici, recimo, ako ste manje profi. A ako ste više profi, onda imam nešto za vas. Čime se ja bavim u životu, ovo je strašno. Naravno, ovo se nigdje ne radi. Ovo se samo radi u Antinoj garaži. Kao i većina suludih stvari građevinskih koji ćete vidjeti, to ćete samo ovdje vidjeti. Ajde se platiš električara, masne pare i onda ga vidiš 2 ure ovako mrvi ovaj kabel s ovim škarama kućnim. Lovre, vrijeme? 5. Dobar sam. Ako si spor, samo poskupiš satnicu i opet si dobar. Opa! Šta je bila? Ako treba kome pomoćni radnik, ja i moje cvikcange dolazimo. Rez je prekrasan. Ok, ajmo sad probat fleksericom pa ćemo vidjeti šta ćemo dobiti. Evo, ovo je trajalo 30 sekundi, rez je puno uredniji nego onaj. Malo prije sam si digao dnevnicu jer sam bio spor. Sad sam se ubrza, ali neću smanjiti dnevnicu. Već Porschea za 3 mjeseca kupujem. A prije Porschea ću uzeti ovo da si još dignem dnevnicu. Gledajte, 3, 4, sad. Šta ćemo sad? Nu reza. Kirurški. Mene doktori nakon incidenata nisu ovako uredno spajali. Evo, završilo je najbesmislenije i najizvjesnije prvenstvo, svjetsko prvenstvo u rizanju kablova. Dakle, bronca ide za cvikcange. Je da je trajalo 6 minuta, ali barem je rez lip. Drugo mjesto flekserica, naravno, rez kudikamo bolji, a i vrijeme kudikamo bolje. I očekivano zlatna medalja, evo, za našeg Boschovog uholožu. Ako si ozbiljan električar koji ima posla sa kablovima ove debljine i ove kvadrature, onda znaš šta ti je činiti. Dakle, kad smo ovo ovako lipo narizali, sad ćemo to spojiti s drugim kablom. Kako?
Pa za frkati, jel tako? Nego kako? Evo nego kako. Nema naravno frkanja sa ozbiljnim kvadraturama, nego treba staviti stopice. Stopice naravno na velike kvadrate ne možeš staviti ručno. Bila bi vrlo slična priča kao sa cvikcangama, odnosno nemoguća i neizvediva. Zato imamo ovo. Iako je Boš pripremio gomilu toga i ova emisija bi mogla trajati do dnevnika ili do otvorenog, nećemo previše kopati po ovom koferu, samo ćemo vam ga pokazati i eventualno izvojiti ovo. Dakle, to je Bosch GVD 1000-17. Bezkontaktni ispitivač napona. Glavna fora je što ima značajku automatskog samoispitivanja. Inače, kad god bilo šta radite sa ispitivačem, prvo provjerite ispitivač. Da se ne bi desilo da ne svitli zato što je pokvaren, a ne zato što nema napona. Dakle, tamo gdje znate gdje je napon, uvijek prvo provjerite radi li ispitivač, tek onda se služite s njim jer on vam čuva glavu. Ovaj GVD 1000-17 ima dakle značajku automatskog samoispitivanja, odnosno on sam sebe provjeri, što ne znači da ga i vi ne trebate provjeriti. Provjeri njega i ti, nemoj vjerovat ničemu, pusti ti. Poslije će biti drnila me struja, gledao sam na Antinoj garaži, nemoj ti meni brate. Inače velika prednost bezkontaktnih u odnosu na klasične ispitivače je ovo, ostaviš ga tu, ne moraš biti blizu njega, a i dalje primaš informaciju ima li napona u utičnici. Evo ga, znači sad sam zabao tu utičnicu, idem vamo skidati osigurače, dok ne skužim na kojem smo osiguraču. Ajmo. Ok, sad nam je i svitlo dalo znak, ali znamo sad na kojem nam je osiguraču ona utičnica koju se spremamo šta god. Rastaviti, izvaditi, staviti novu. Bacanje para. Tako je, bacanje para, ne treba ti ovo. Moraš lipo tu malo pljuneš na prst, uvatiš za žicu, vidiš radi li to ko svaki pravi pokojni električar. Eto, Hrvat je otkrio izmjeničnu struju, a Njemac sve što ti treba da ti ona dođe u kuću. Bilo je to sve od nas za danas, ostanite uz koordinaciju, a Antinu garažu zapratite na svim društvenim mrežama. Živjeli!